Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na wei kabini to city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Bila sabule udah bitokan dia kabi di pinggir rabi tinta peti lano pun namun tinta di pinggir rabi na wakangu ke bagus sangke siapa mai wani siapa dun sartu ngamen non tobu bale bina ke radio bulun do bata San Francisco baga turu juga ka kambora kengo sa sipi kenta na pa na vitu na miniti na ikau ni non de vitalo da kabi na ka dikua oya na ya velata dia onangai dalata wa baga rita ka ni weekenda inda na vitalo juga baga no tamba nimbula di sing juga robe tegi kenta o non nasi o maramakai bals rosé okla di via kakak cukup bakal nonra baka sama dengan ngo into na maraman do toko na saraba guko na mati tim ni basketball Golden State Warriors yo kla di badi kita unru katali wana mati tim ni LA Lakers and Noah bertak cukup main ni osos cukup bakal lai bertak talame biuna ya sanu kita bi musan nanggai baka siambuana mandani so na ituku baka so community ko na kabin ni bingkar rabi ente tadi sembera awam belum tengah bisa nawe kantang go bakal ini binaka ba bikim do na siamo cukup mayata tabambi nama to pali church sulukan belum binaka bakal laki na be pendi rokondiva ni belum binaka ko kala turkan no bisa bakal tingu banggo ni belum binaka se sa bakal ini binaka tu yang dibikim ni nanggai bakal di otak no ni bakal loloma be una ba ini binaka talaga be junior rokondiva mambutan ni badi siamo cukup ko sar cukup na rabili na wekango mai Canada bakal ini binaka tu di kemu na kabilang ni kono ita kini toko cukup na vitoka ni mai Vancouver mai Canada na kabi ni bengkarabi ni dai cukup baka samaya abang bulu talanga biro no biuci no tia abata ke sai nei tenge baka talanga kina be arto na matabu bale totoka arto ando vitoka di bata cukup mai be akabi to sar ma babin minaka tamay roiba baka ni minaka talanga be namutubal rasila ka be willi botang laki na be maramatao na non rato ndo siya mo cukup may baka bumali na be akabi wa turang lay na kapitan lebu ni Sydney 2000 may surname Australia binak sa boleh na siya mo cukup may na kabi ni kuwa ka turang kapitani baka ni binaka tuyani rata pa ina besi o indo na mbilo juice kumquat me baka matia no muni kolesterol okay lah oh iya dia nak kelan aturangan tahu bolita kini inoni bolito kaya orang kata juga nondra vital no juga ke Dr. T ke ngas ni bulindike tu nak kena totok na tusu itu nimbula di bingkarabi apa ni bina katu ni turang tahu na cukup turang main bela di bulu bina kena le di bonua unin dau bingkarabi boli mai tabua pambita lang aberto na gangs ni solo turang memori na Zion Shopping Center mai tabua pamboto solo kemudian dau tobole cukup na roti kena juice kumquat menei turang weka kota lebih na kolesterol na be singa todo sari pag ni bina katuyan we kemani mai tabua na ka bina ko mambi ko bi parata ba ina besi wa ka ni bina ka na bugu ni bitoka ni na ka bina ko tolan de manteni na ndo na vital no kla lele weekenda na lebu ni bu solo ni non taka sa nakanganta sa takabutu enta sa lele weekenda sa lakutunga na lakutunga na fast food santa singkai kawita ka merto ve rau chico o ya na tolu na food groups na ele na vingau na me balance merto toto wata chico na energy na bodybuilding ke na health food merto keda ka pagabun na binaka tu niangonta taka binaka kina nontan ra bulu binaka nontan ra waktu lagi na the white blood cell suti ni ngonta kina nonta hepa la tu ni ngonta na vingau na ngunu pun na wain roka meroni sulit tu ngabi kianta na nrabi na kani ro taka batur kena pamutu na uto nonta zengutu en vingau na da mode baka binaka en ngunu ni mode da kania naka todo ko ai na nomu mode
no muyandra no muyaba vala uli chukina takataka kena be katoda ko sa opakan no be no nuaka endo chukuna kambimbingo oya na kemukakan oya me sa balance tunga au da bui wali takachuko na ngono se tikul mikene bi don na turanga naita atu na station ni rechondo pore takachoko kerdo bi kati bichuko na ndabo turanga kai na ba ndabo bye endo naka to sando pakator chuko mai bichi to sando le vakanto na koko ani nonda to ni kena tarik kenta to non tondo nguni angona kento na turang to sando le baka rusa chukin na non rambul or to nanguan er sangai tumbu tagi chuko menon to buwan o pasar go indabo na tabo na boleh beli kau be bagaritak na kau bagaritango ni obar le nguni angona ngana kamat sangai lutu wale le ngana kabi sangai taronga mona ta na tabo me kenta to baka kabi sa mata isar ngani ka sa buka tu ya ningo ndo na kari kata-kata pita kina na huru kina pita na mbor ni lele bungwari tu na iyo ngai talakla na kakin tu sa takabo chiko o barongo di kota na turango boy balembali biau balata ni tuguno kwa o kena to sa takabo nga nakakana me sutta ka chiko me kutalebi rau chiki na nganga ni meta ton rabuda chiko bango sa andua nga na kari me vanga nga toka na mate nikla na tumatanga kina na uro ya ngido tukunan me biutali kina sona kena beds ko talena ko me mate ni saranga ko matanga ni papateta ko na mate ni saranga ngorin gisira gibina kari dona kena rice roch kento bina kana kabia o sangindo mo ito kondo baka samataka ya mandanga sa sianga sartungan nirto bi raw tu erto na ipakaraw ni kakan ndo merto include tu and dona dai satu yan jin satu yan rice saya li cukup mengenai kan dona bagaro ni kakan na kepa kono turna matin ko e kami bodybuilding matin chicken na uro so nango sali tutal tu kina libu na uro ta andona kini pa masala chikungo na kepa ngani kuwa oya we kena tu merke kena tu talanga maybe chibag bibna ka maybe che lebu chukuna kakan raw na market kena tu talanga merke yo na lebu ni non sabi to sa gitu nango tu kini bango o wili ka pa lagi me renraw na nungu ron tugna ni most of us lebu weekenda we don't follow a perfectly balanced diet all the time dosar nga uparita ka juga kintu na turang nangay mataka zaman na kabi ina cukup talangan gorin dona ser ni buaka musar balalai iyo stew wanganga mata mesa sangay chunga me sutte kita chuk sa singi balance chuko meron nirto tumbu tagi cukup menangon na kakana bulan sali nga pul makau tapi wawai au singkan di ndata kaba kete chungo so eta kaba chungo kila lebo sa murie chungo na baka sali buni wai na bengona ngona keta sangay chungo menda combat taka oya na mati sureci anta po bibina na program go en veya kabito do sar ni singa tusici mahina vana koloko Tomanago, merke shows that nutrient deficiency spread widely across the U.S. population. Despite the essential role in human health and well-being. Surveys some of the essential vitamins and minerals were lacking, most including magnesium, iron, and vitamins D, E, K, C, and A1. Abang ko sa bobo lagi ni vitamin K nga. To na vital no chugo en kena yang abi kenda to menta to na ngole to la mo klaba mo ni tunga na be yang abono ni boli ni mate over the counter na be supermarket lew kada to raw ni baka to rindu naka meto na substitute tagakina so nangono kinto sa lakutunga dito sa nrebe tunga in and out burger to sa chips nga kan dinibe ka to sa libong na kakana uro arto sangay talno taga chigor to nabio kandir to bita pat to program na kabina ngani ko nindo na kabina katalaga menda tarra na vesinga o na multi vitamin tablets
sena vitamin tablets elele buron yon nangai bagare tu klander sa approve tagi to ko tu na we shelf to na we store le lebu henda kilabinaka na puno lebu merke ke na non ta puno lo mani vici na ta berimbi kina non to vital no why it is very important ignoring your nutritional needs over time nangono na sengan yo na kawita ka chugukina ndi mabakan yo sengai tolu sanga bulu wasanga bulu singa be kau se ko bina tu na ngumbula urni kania tunga na vika nga urni kania over time katuku di ni no sana zakaba tu na nomu lifestyle mesali vatu ya bagre tagi vikenda ni na tosu chuko na ngauna ona vakila mai ni ndua na ka esa lei chuko yang ngomu goe pagabuna chuko na taubi mate ni tangke atobo chuko ni na late 40s lande na 50 hono 50 dan do rete kenda mendangan vioka ni mai bit so nda kinda talatak ni rembulu-bulu bina ketunga wa 50 50 hono 50 se 10 sortunga sakau tadi na non rembulo why it is very important itu di bangko combined with our typical less than healthy modern lifestyle ultimately can have a significant impact on the way you feel and hold you back from living life to the fullest and meeting your well-being goals. Okay. Natapos so na ipagarita kaya kasa na ngomusa siya nga nilebu kina na vitamins. Potential signs of vitamin deficiency. Ngo so na kay ko na rinirida nga yung osar ni wandin din tay kina na vitalo na kay binakandikuwa na kena sa lelay chikubi kemuni o ya na vitamin ni ngom. Brittle, weak hair and nails. Ona betara no lumuni sa siya nga bakan raw me lumisa binak. Sa mama mai ona bakila talangan na tau kukulinga muni ke na pamuni tu ni sa very weak ya indua osana ndo bakila nyo ndo toso nga pale so taka ba lelenga o sa fatigue mai kalau sa bakao sa nanu moral chu sa bakao sa ndo ude sa rombek sa ta bakene tu sa man ndo mulu mutotol na ngomuni ndo tale itu kun sargango nanu mo masya leksan ndo bakila ni sa lelenga samu sinandurung na lingan ko ando na kana no ando potu chugilung ko baka usa to se bango samul mulumay ya ke baka talaga osando tutunga osando bo bakila meno song matarkato sampat tempat tamay busuri regularly feeling cold ndo na kana symptom ya skin issues like dryness nengo mo sa singondo ngunyangon o sa bakilanga may walinga sa bakay tabukan dir men na engo go mantang using dong ngunyangon ada ya ito na bagarita ki sa lay chugobi kemuni na vitamin so uli ka pabalang brittle weak hair and nails fatigue and low motivation thinning air feeling run down having brain fog asing binakanom ni baka sama feeling sluggish feeling weak muscle issues frequent headaches kaya ko sa kilachung sa tigo moshi na lumuni o do mo de bo binaga tunambong se moshi na lumuni na muni vitamin sa laylay regularly feeling cold and skin issues like dryness the potential signs of vitamin deficiency ang balik chugo bango ina ta bo tar ni ta kabakin ko sa boreta ka chugo ya ni bagadur do 2017 CRN consumer survey on dietary supplements an estimated 73% of supplement consumers reported taking a multivitamin, making it the most popular supplement in any category. Kasangay vakabuna melelevu era balabu kina na non rembula na buno levu ko Amerika. Ando bango saruta lewika dan do ngarabi resonang kasi. Nangon ni simber non rakana. Arto to menunggu vitamin tablets. Saruta ngai tu di bango ni ngundu pun na multivitamins ko bukia nangono kaniki no sona kaka no ko sanga ni ndo ya zoba bukia me ba ya zoba chubi ke buni me balance of ta chugo no mungu ba ndo na multivitamin
so en taranga ba ndua ndua na singa handa kana mataka ando tu memo vitamin tablet ndo rani so ba ru ando na singa ke ba tautu lebu tu ne kela bi matangali go. Okay, the benefits of taking multivitamin. We can to no biokani Amerika wakata laki na mai na huno viti we can to sakana lini mon montunga baga lebu sanga susintali takana kakana runrau yo ronguno bu chuka bala na multivitamin ronga go support healthy aging and longevity. So gay yang baki bidang anta saran diri satu tol sar ni ringkas ngo. Okay, kiba ko sige nakatamo ringkas siba ko tol. Iya ngole sar dari CVS indon na pharmacy le hulen to memo tabaya vitamin multivitamin support immune system no munga ka to ka support tak na no energy level na no mu zaka na ba ku ko ta talmai support energy level mood and mental clarity. Kaya ko sando ba kay tatao no ba kasama sa tiga mo ngungui leda mai. Yung ngunuwa na multivitamin ka tuguni chigubi kaya tala kabi na kuwa. Support healthy hair and skin. Na ulumu watake na nomu na kulinya ngumuni ono ba kilaki na indo na kena re binaka. Enhance overall sense of wellness. Support eye, brain and heart health. Opan buta sa bibi mata tabi kaya doon tabi tal noya en kaya binagani kuwa ka evida ano tugna ini bikemuni raon ni bulia en ngonongo ndua mata isara ko A grade sar chunga ngo America ko pambichu bikentu America atana na primal multivitamin A plus okoya tugni rosa bulkundo na vitamins and minerals including C, K and B vitamins D3 Chutal nga kina zinc, calcium, yan na kaya binaka kina o kwa. Wala sombu primal multivitamin dua talengo ronyo ngunu ba nga ndua na ndua na singo kila lebu sara 1 a day pambimbichi ko bikemni na marama ko grade B+. Say binaka nga tinikadiyo na key vitamins chukina ko hutoro nga ndua na ndua na singa. Nata ni ikatala ngobi kami marama 1 a day. Kena matai wabore taka tsukeni rake ngobi kena to doko primal PRIMAL multivitamin kena keruaya kena ketolu oya na multi complete with iron. Nature made multi complete grade B okoya iron and key vitamins high quality ingredients, gluten free, no artificial flavors. Au bagari ta chunga ne bitan longo na kabina ni kuwa. Ena balatan dio na gaitalata. Ngo kebaka o bakilanga ni osing ni ndolele no mukana kakanan runrau na buata na kaba kebaka ko kila hui. Really rita baka sama tagali sumata na mataw saud. Sa sibiang na muli ni monumano. Binakata me dingi loma. Endo virtu na multivitamin go mertu supplementer tu na bika usaba rita ka utsuga pamota sabe matata na non to hospital no na ka bin grabe din dai en radio bulan do bata wele ka tapo bin na chiko en buku ni non to rawa ni mai vital lota ka induna ka membaleta non dambula ke membaleta bo bin na ka ke ka o leitun do buno ka Amerika le butala kina ka kan raun na ka todo ka tu kina e so weekend enda sa do fo go tanga ena buku ni totol ni bulan ta sala tu kina le bunda sala tu ngani bango en ta sa kanya tu na fast food so na snack so na kabaya so yan ra na matakale o sa ngunci tunga ena bina kata ke me boost ka tu na no mo operation na vesinga o ya mo unuba endua na multivitamin kena yang usaha bagari taka chukani bikemuni ena kabi de bengarabe en dai